macca simore tati. E on jamanu Yaya baptisowo feeñi o yeynatno koye nder jeerende yude omo wiya mbattede koye mon ngati lawmu asman ɓattima. ko kanko woni mbo annabi Esayi wiyatno ko daande gullowa nder jeerende ina wiya pewne laawol joomiraaɗo ngol mbaɗanembo lappi portiiɗi. Yaya jogino ko witte cañiraaɗo leeɓi ngelooba te ina dadino paftol nguru. O wurno ko bappatti e njuumri ladde. Yerusalem naaɓe Yude naaɓe e daande maa Yurdan naaɓe fof ina njahatno to makko. O baptisa ɗumen nder Yurdan tawa ina qirlito bakkatuji mumen. Nde o yii Farisa en e Sadusa en heewɓe ina ngara baptiseede, o wi ɗumen cohe bonɗe holi tintinɗon oɗon mbawi dadde ñawoore jogorde arde nde. Mbaɗe golle kandude e wattare monde. Woto miijoɗe wiide e koye mon taani amen ko Ibrahima. Ngati mboɗo wi on Allah ina wawi wattude ɗeɗo kaaƴe ɓesgu Ibrahima. Hankadi jambere nde fawama e ɗaɗi leɗɗe wadde lekki fof ki jibinta ɓiɓɓe moƴƴuɓe soppete wedde e jeygol. Min baptisatmi on koye ndiyam ngam hollirde on battima koye mon, kono garowo caggal am o ko on ɓurimi sembolinde. Mi handani hay e ɓortude paɗe makko. On ma baptis on e ruhu ceniɗo o wondude e jeygol. Omo jogi ñorgo e jungo makko, ma o wes gergal makko, o rendina gawri makko e nder fawru, o doppo guufi ɗi e jeygol ngol ñifata. nden tan Yeesu ummi Galile ari Yurdan to Yaya mbele Yaya ina battisa ɗum. Kono Yaya sali wimo Mbele wona ko min foti arde e ma yo a baptisam an ngara. Yeesu jaabimo wi jaɓɓu woro noon e o sahaa ngati ko noon timminirten ko Allah yamiri ko fof. nden tan o jaɓi. Nden Yeesu baptisama ƴeeŋi ɗon e ɗon e ndiyam he. Tan asaman udditi, o yii ruhu Allah o ina jipporo no fondu ni, ina juuro e makko. Nden tan sawto ummi dow asaman wi oɗo ko ɓiyam mo korsinmi mo cuɓiyimi.